Kompetisi TV. Usamla akbar lang senteng nongdhar. Ula job ya kanam kum unai khat sausnya. Bat kasamla bidalesun kala job ya kanam lukhimai hakaransan Yakob bala pelong da kakasi Students Union Upper Shillong Circle hakasisa jan ka Sautarik Urisau ahrajar pesan. Hakanikaransan Yakob kabala long ha usosot ham auditorium ya ka kerdan baar hakaliang kishenrang la yora du usamla lokison basayomaj bat ya ka kerdan kabalai la yora da usamla dawan pendabor lingdo maunai kadbah kaliang kikintai ya kanam kabar la yora da kasamla Dorothea Tariang bat ya kanam kabalai la yora da kasamla Sainara Nongklau nalor kini ya kanam kum karyam khle ba itanatam la yo da usamla Kliman wan salang karshieng bat ka bidalesun bat hakje ko peniriam ba itanatam la yo da u shereful Dakar bat kasamla Sharon Grace Soklet u Emily Jongka West Shillong constituency uba polling do ubala long kumukongsan ula sam yaki khusnam shaki nongjob hakanikaransan Yakob ringkat bat u Emily Barim ka Milim constituency uba Hamlet Sondoling u president ka KSU Central Body usamla Lambok Starwell Marngar kibala long kumki kongsan balasha khot sngobha karpang Hakanigasi ka sengkalapan ko boromru yaki samla puli ki bapas bha haki examen baper nadu kakerdan SSLC hadu ki bala pendep ya ka PhD da ka Machaprang Achievers Award bat kenthubru yaki samla ki bonra nam ya ka jalla Meghalaya haki rinsan yale ka sports Vilo Gamapon kanangya Jiwa inang la Kiktikik janang tanang lubong Lodong Utawya suneng Kumansnya jalan dek Just you give now and keep love and pray we don't want to ya kita kisah kun karina ang sin maka berkah genolim ne namun sini mangklan kalian nikahkan badai dan jingina ingin saja jinggung kawan bahasanya batang dan lagi Genong pasatnya hasilnya Henry Inuan duka Yakidaki shenmenta Kun karina ayang sin Maka berkah Genong lim Lehadir Lam terjadi Sempelingun padangkan Kami
Bentar, hidung sebentar, bersama. Ini bentar kalau besar, ini Indonesia bentar yang besar. Sebentar, diganti. Ini bentar bila kalau besar, di Indonesia bentar yang jauh. Sebentar berat. Isanglah lagi sebentar bagai kakak kita dia cepat bertentu Ini bentar di Indonesia bentar yang syukur.
Sebentar bakat baik. Yang soha kalau besar kita di Indonesia kita yang kata ya Indonesia bentar di bakal tapi dah kita. Kalau beri kentai, kita dua rasa kentai Indonesia kentai makan sama. Santa Domina Petto, lo io sempre stava là, la cagliana, Parlo non fetta che ni che ci ko ni dei noi sebentar bersama.
karam kle iyo long shimbanta kubahinyo. Sebentar, So way pat mga simbata ng liang simrang, unir-unir ng simbata o sipaw. Uliat dan peritu energi halon sang. Mentah halor rensang dengan simbata o makat sang. Kum kini kejingi kendu, kamdam apo tunu tendai jong kasusutran auditorium nasno kalon kebayar tidur bah bangan sot yaki kentin nauni belum berkeraw jong beri om Tiet upnian jing syai bagim usu sepo isi bagim. Iem ada job bagi rompong di desain nakalen kepercayai kiele banyo yak attention ke jongi. Kedai kejingkeli kelong hadul. Kalau biang mo bagi long tan kinong shin
kalian tangki nong pan kalian ya ki kibadai ki jong kiwei hadung yum dan kabadai laga jong kabami naga domet jong negeri ban sarong pat syaka pertai nasngo gani rensan naga segi kajubab ya kata jingkli bahwa gila panong kajat ndriu kabaduna pa ndai kabakrahai haki sap kitong pa nagdaraw musno ngalong padon bok ha bahaka sabay trekam kejona kubu menteri bapet ya kata textiles karena dia jongi kam sakut syuk tangguh putusan jong kari khasi lagi jong negara minta kesenian lain mensyuat karena dia jongi kalayo ya ke GI tag na ki authorities kibai dapat nya kini keba penting kena ba undan kibai ba kiban kamai ya karena dia jongi so keban syuk ban pi ba syuaban kut jong kini kesenian gin la bleno ya ke textiles complex hangti umdan kabadai kawai tunu utendai hau ba pinlap ya ki rong baper ki jingthir ki jong ki weavers ki jongi ki nongthir ki nongthain ki jongi nakwa bagi penrung ni tadi ngam kan Islam filayo bagi syong ini don play point duduk si bujir tenrai kendiat tanggung kemat berkat ai mangi we wat kibamya harno jong kenegaran sandu nginlong kita ki nongkit tins ir ya ka spa atau jong kalarti ke jongi nidon ki jingke jiri living room bridges kiba ASEAN ki he jong UNESCO kilawan banpet ban kami bat nidon jingkermen bangin yo ya ke jing itu ya ki niki living room bridges jongi kum ke universal heritage site ki lau kentang ki jongi kini rukrai ki balong kerpan tanjong kene dari ki jongi ke kenkur kenjat kaba las danja wi bat kijat beliau di bawah jubut yang kene ki sistem kani kelanang im bat kadai ke wei ke nong pi sok pi ya ka spa ho jong kalarti jong kalarti ke tustur ke jongi na pen kemau pat ini tu iba dan mincismi gilala man hantai kalarti kompleks man sakhi ya ke international folk festival ke bakhandai hari India ki nongsha ya ki folk dance kilawan na Armenia bat walan menin kasmi kilale syasora bat ka report ka bak na yo penuhan ba no Mr. Munish Singh jongka ICCR kabong they were so mesmerized by our dresses and dances ki short jadu habagi UI ini kinong Armenia bat walan habagi UI ya kariam kebe bat kasha keben ke jongi ai ba lalaki wei kisno sarong ba kisho jadu ya kecing tenan ke jong ke ke bangi dan katno khamtam mangi kibadai kitrai ba kinong yo kedi ai ba kum kinong yo kedi nginang penkrau nginang penklan ba ngin pentikna ba ila bangim hakata ke pengong ke global village dan ingin kelmau pat
bahaka global village mangi gide beden jong kata kapasai lawe kakado na itang chikula shanuba nganja shanuba ngkda lentitang dakisya kacaba ngabe dehani kaminsim kasmo kawe nga berkat mai lenti laga jadi ngan pai sakhan ngan mare laju tu bangan pendek jinjap sisi makin bek anina top makasi kampat se sakya kilo jinjap nanti aniyai berdo banang erni lama jinjo ngansa kawe eba yubi handa kanwe Tonta ina kaino shakane kakala ba kichimpani yakariam lekhat dakisamla kuntai bachinran kinai hashimpunta hakichia ko piniriam tundrai kasi hakanam unai khatsausinya ba kalukima ngan khot nomta ya inong shimbunta baningko nagalian kikuntai Indonesia berjanjong kapo ini di Indonesia bertahan mereka kalian dikentai atau kenteng jadi gede ibat riti bertong Bukul dari unsan Onyopo Manubang kwa bantui nakanyam kakol bakkan dunia bantawa kunku yelati habale sikal Ipangalok pa kai simpan kibapai ini kamisa kunina kunni jinya ko akan dicari ini iban dari khabar Felicia Shandia tunai cinta di mana kesini di Indonesia bertahan jadi agar keluar dari yang lain Felicia Shantia Kalian kenpai kebaik peni Kadai kecimpir kenmal Bayoni kelak Yang tak mau klik dirina Bonangi Nila buat syadin ya kak Nila tak kop-kop haka sentuh Namaru Nila melan baca terlep no Haka cimpir banduru sebentar besar maka kenteng jadi gede hibari nela pasar Kini kecil peniriam jadi pribadi dalam masa. Kini yang kalian tentai jom dikenal. Bicara tentang kini yang kerap dipadakan apa jom dari program menjadi. Antara bandang dan syuk diberi bandang kok ini kecil kita. Nalu ini syuk kejan kok sama. Labun ke babang yang berlaku berlaku berjaya sekitar 4 jam. Berminta kami kapan kenal yang ini dengan syarat software. Bahkan ni terjadi kedai cenderai kecil kasih. mentai dan beliau di Al-Bajab Harjana Mentah ni tak latih bentuk dan kalian dia stem menjerong Angkum mensuah bila dan dia tak jauh dari penjong. Tak ada kepentingan kalau cinta lah ini hanya cukup menikah. Wandapi lendok lekoi Ini ru ini baka merina thok sentiu kadang dahi
kataiti kejongi bagi mdai bangkat lapan kamti yaka hangi na do kilong shua bagi mdai bangkat bantap yala kejong kekli banda yang kurang keijat jong katai samla kasi haka kor bat karen jaskan rengkat jindai siaran haka rendang kunjolu bat kunopat kapan ku penting ya kadung katai samla kan ya kapeni ya kejimang banjam jadi kasih jong kat bananda isi wa mo Baiklah, bat kisah siapa malah pendailan. Kita pun sisaya kedua berjogi kantai, habang kita bangking kat ni kan long sisa kapan isong kun habang kita hakilah jogi hakijat murid kisi. Kadang jongi kasih ni jusan, bahkan ni karong sat kadang kababaro ni cuci tak sukuna, nama kapan ko batarak hai yang mat awil jongi, kumtaru dia ini kai samla, ringkat batajung siap halakat le tak terhala, kanu kapiti ko itu batajung terlalu. Ini di Indonesia pakai bakat way, maka kerteng jadi kedai ibi dales sun. Ibi dales sun, agar ram tengrai kecapi bandetna. Kumala orang mana nak tempat koi dipeni yang jalan muka hara batumai balapit yaki kong erisen. Kene kadai hara kau bagi ram balapai mungkin bagi koi. Nisong kuen yang kecinglah kot kejong kaya kasih kejong ni natem di koi bakin lah bantumi ya kong kini dicacat nambah ikun sama kasih jong ni kini bandiam kagak nak nisung sarong lu bagi lah bandiam ni lah hala kejong dicacat. Ini di Indonesia mentai bakar ibi dari sisa waktu. Shushu ni yang kecing khabar kamu stem. Khabar tak lele ringkat bat kadang dia stem. Kat no kapan halang dia berumah syakir. Mental ini yang kecing telah akan yang tenrai jauh pasir. Ikinok hati siang terpen. Kat no kapan itenat. Kalau nasi kapal pelah unyoi, ya kum kini kecing penwandul, nrai kaya hak rong hak bakat hara rong yong tok siap soki. Mentai bakat sal di Dorothea Darian. Katai seti kasih jongi, hakasat kasih kejongi lah hakasat. Hagapur Quran, kapationg kesat sukmen sem, ni hagasat nyam, hagasat pomblang kahimanong keren. Kisah tenat bergol panjang berkor, krim ringkat kiping faila kiping sel, batang sem yang kalau suban hagakli jombi, kalau suban kadai kadak jombi cincong satu dan kai sama. Tolong lagi cinta film bagi berok kat song Indonesia kita nagal yang dikenai. Mentawat ngintai no sya urang samla. Manono pedang kini uban Yakub ya kanam unai kat sausinya. Saya bisa himapi kinompet nang tu ringkat pat kinom bisa. Tementaran katno yang nong sebentar uban nengko. Kemudian halaka bo bat katawa renja ringkat bat kejan spong halaka kli ringkat bat upaila usunran kasih te udai sisa ukba bat ukini hakijat tunjai ujomi.
Mentang nila pandiam kumneru rengkat kunci tabak haga kepeng di joki kum pamla shinglang panlai shagano kanu kamat kabakam she lani kanu kecinanan kabadan kam pantui yang kagam kum shinglang hasihi kami kanta badiman shinglang ladadon sabatu kunci tabak kecan bo balik kadai kalian tunggai kasih nado dai kulong karong yong nilai kadai karong kapa ulapat nado mensua nama undan rong palat lain na kayong do singkang ulap pangkong ringkat pat kadengga telam mengatawa hak terpeng bat kecan spong bat kincri paila palateng kani kanan ra susu yang kemai susu singkang hak dustur kalian jemi kasih Nalaro kenceri tabak niyo iru ya kencimpong, kencan pong kejung sinang kasih bau jupunan kam berbor hakalat kum hakasat nyam lani hakasat rom. Dan kum sentang kasih ubanan kuat banjam kum ni ban beni ialah kejung kalariti kejung. Baladan berkecaan bo kam ikut ru baladan berkasat ikut na jurong. Kaban kita diam sisa yang samla sungkan lah kejut kaban bentai lani kaban bentai. Yak barang senteng nongkar, hek lakum hasil menghindar. Kapan janbo kembali, baterin dia kelam bertawa halau topeng, lengkap paketan spong takapor. Kali kapan ini dia ketengrai kejut hasil, kuno riam nadu korna. Nilaru bandriam tunrai dakum ni bandai lamru yang hara kabasau karong kabau kasiu ipa ringkat perkencan bo kembali kaniru kadai karukom kabatumai nila lese bandang yabut yakum kani cingjam ladang lat hakapor mata kumneken nasilyang terpeng laki dok ping pailaksang. Uni uday ping uba lalong dok dong senam bat ni kejat dendriu kasih tenang. Nimla bat kelet ya uni bat kumjuru hakaram tengrai kejongi ya ka hararu nila ban kunong ya ka kum kejango. Kambon hi nak kasih hakipor mendurai kisotanat banbo dapat hara habakilat batang spongru dapat jadi spong kepergi nila ada se ban modul ban ring yang cuma cepat kacang ni saya kita kipor mentai pulau let's say ni om hasil blend dengan kunimu Iko penapong penaspong sedaka kor tu nalor kecain bok dan dia bat tekut penapong nalor jong sepiko kaniru kadai kami komdiam kebaik tenang kambun hi dong samla kasih jongi kuat bantin tabae kat ni habalet sekeriam nak kamta milai habadon ijing ni tok pintu ikan jit di bangkong dah kesut berkepatlu kani kan kadai kecil kan mau ini bagi kuat oleh ini Mentah boleh lawan sama di Malaysia mentah pakat baik udawan pendakwah mentang yoi kam telah susu lalangi wahi balong orang kasih
baka kumentai gidan kamru yaudin shanru uban kesan ya kerenjeng kejungi habani jad mijeng halan kisikin apa ukumen bofidan kami kami lese nilakkan sedang ya kami kadukom rumenta bangsa paduding du habani dan kamban sanu sanu Unia mentari Malaysia mentah ubakaar dan boklan Southern. Haniru niai yang cintam kasih nona ringkat berkin cinta berkin kaya. Bansing takat hara nasingkai kedai sisan kejing geni kebakam ter akan ni ketula kemudian. Mulai habasing takat singkai kepeniru adok anu kepeniskan yang kedinjeng dunia kejongri bahkan ni kamera yang kecil pula pada kamar suran kecil. Kan sapoi kejuk bangin sabat tindu habang letla lese kan kamper hendrai kan kami kena namal kapen mau bagi patemen kini kijongi mentai kijule kumne ban peni ya kejinglong dap senrang kejongki hakalong riuman Kau di dalam sumpah menengkong negara yang berhenti, firman cepat negara yang senrang. Kalau ini alam kejeng kapte macam mentah, negara sebentar baru. Kemarin libat kejeng sebentar joki, galak belum yang kejeng kok penidam tembak kasih kebacok hakim kasih kalau mentah. Jendol rengkat jom kini ki arut I rambak senong jong kalat maureng bat kunjuru ikong ibadai secretary jong keseng halang ki contain dalam bobat ki lalak pan pol benyadon rengkat bat ni dengan coach wa ya iba sikur ba rambak senong jong kalat maureng ba in ai ya kani ka busket na kementa kitu kibayo haga yang kle kebai tenatam napdeng kisenran ban napdeng kikenthai tumi napet manu napdeng kini kibayo ekata tenak menta kani kadon ru kejengai islam nak bisa kebolong sanghajab tengkan ibayo impet menanam tai keteng jong ibayo ekanam gariam kle bai tenatam nagalian kikenthai idai ibidales sun sohaban wan syakmat ibida lesson iba sekorba ramashnong jengkalat maureng in ai yakini ki jingsa kenmau na kebenta jami ringkat rupat kasong bisa san hajab tengkan
Kerpadui basi kurba ganai ini kan cengai subha bat bisa ya bayo yang dikenal geriam clear internatam negeri Mishnrang baduta udeu Clement Wansalan Hashim kita nak cerita kita nak begini so ini takdilan parok sejauh nak bentah kalian letlat baik nak tam nak berdeng ki senrang bat ki kentai ya kan ni insam daikong ibadah secretary jang keseng halang ki kentai nalo mopa tolong ini pen manu bayo ya kan ni kanam kabai tenat kalian lat kabai tenat tam habdeng ki kentai bat ki senrang nagal yang ki kentai bayo kanam kalian letlat baik tenat tam kani kenam galet Syai Sharon Grace Sokna. Ya kenal karyam letlat baik tenatan dari yang disenrang. Ya kenal job dau Cherisful Dikar. Kita cakap ni tentang Cherisful Dikar. Iyo ada cing ai bang bo sakkan mau ringkat tak kesong besar sang kecapingkan. Kau nak kerpat berpisah habanan absyah itu siapa? Minang dan sekawe bagi penpena. Nak bentah lane ke nongkren bak betam hagane ke jingya ko peniriam tenra jam kasih. Nak bentah ni, minum air laga jom iksenrang bala jom ikentai, meringin air tangi bayi beri nongkren batu betam. Wanita itu. Nongkren batu betam idei Akbaran Senteng. Dan saya sendiri dengan ayah kencing takdiran, ya kini kenunjuk, tak penjuru ya ikong dalam pernah yang ini kusnam dan bentar jumpi. Nak bentar ban penpong ya kapan siap ban ayah kawat dam harga keti, hal naik kat sausnya ban harga lukima ya kapan siap, ngangkat ya ke lukima kepada job harga senam arajar apa naik, meda ayah pula harsano, ban penjuru ya naik kat sausnya arajar alpulai Rana Singh Karyam kinso habarwan sende jujro ini kita minum job atas nama arajar alpulai dilukimai arajar alpulai ini sama mera di pelai tersano bat naik kat sausnya job senam arajar alpulai de Rana Singh Karyam kerbat lagi bagian ya nak tendadian bat bagian ya kat doa apa tak sih hasya bagian IT ya kapan siap bat jaga wajlam seginam job itu main tak senang. Ni penggemar ya pi baru kita lok kentai bat senrang kibedon hakini auditorium ba nak bentar kinong job kinjo arko hajar tingka nak bentar ki second runners up laipo hajar nak bentar ki first runners up bat nak bentar onai kat sausnya bat kalukimai kinyo sanpo hajar tingka. Ibawan balai hanya dikecinya ko peniriam terai kasih yang kenal naik kat sausnya bat kelukimai arajar kusan. Lane kata kebangi on ke second runners up. Nak kalian usin run. Ibawan balai hanya biar kenal second runner up nak kalian disenrang. Today dawan bendapur lindo mawana.
Tuan ini agak jeng takti ke macam. Ini kira-kira syutam penpoi hak ini kerinsan bapan yoru yaga na kebalai dan ini second runners up. Balai nak kalian digentai, ada ke second runner up nak kalian digentai, gadai kilaban orang dia mana? Ada second runner up jom digentai, idai is Sainara Nong Cloud. Kepat Sainara Nong Cloud. Basikau. Poino sa kikirtay John kibayo yang first runners up. Nakalian kishinran bayo yang ni day usamla lapisan basayoman. Lapisan basayoman. Bayo kenapa ada first runner up kita juga melakukan try udah usamla lapisan basayoman. Nanta nakalian kikintai pat kabayo yang first runners up idai Dorothea Tarian. Baru nilai kun mensim, pat mensim yang mensim setang sipan combination ni. Unang cok naik kat sausnya jom kerja kok peninang, haga peniriam tenrai ukasi haga dikasin ke pemerintah jom sistem anajar al-Quran udai. Ngenyawan aku barang senteng nongkar. Keempat yang menjadi sistem anajar mulai dengan IP yang berdatang. Namparai bahwa nafiru kiranya snow yang kecingkren. Kepan Pak Polri soal mengaji nasional dan kesong pisah. Undang jom tentang jamil yo kesong pisah kapan santo macam ringkat dulu bat kami mentu kemudian yang kedua enam garanti bat kawasan. Wakbalan senteng nongkar dari naik sausnya John Islam anaja apusan hakajiya ko piniliam tenrai John kasih hakana unai sausnya bakilukima anaja apusan. Keempat yang berlukimai juga senam arajar mulai bagian sobaban manfaat mengenai yang kepangsian syak berlukimai juga senam arajar apusan. Kan lukimai yang pertama mentah yang kerteng John kan lukimai Kenong job, kalukimai senam arajar apusan. Tak kata kadai. Kalukimai Bidales Sun. Bidales Sun kadai kalukimai arajar Bidales Sun. Ini kanyo yang kapangsiat lupa. Badan kumpul ni jaka. Daka kalukimai joga senam arajar apusan.
quan siat kadai ke buron ke bau bagi kentai kayo ban phong atau jenglong samla lani hagalong jenglong tungkat me hayeng asam lengba kikam kiti bagi jenglong jongku Doi tak yang sesisen hati melada ban phong ya ini berkansi Ikerpan ikongsan di bawah lindo benai Jengai somha Rengkat berkesok bisa Jepun dimai Berkesan arah jalan besar Kini kedai kesong bisa kebasan kau haca tingkat Balai Hai bidal sun Dau gongsan berendurong jengi Mentah kecani Iba lindo Rengkat ru Batka Dun sakin mau Kebenar Dau gudung Berfailah Ya kita kebok kebuyan ya kini kesamla baru sanggul kita job nene bat kumjuru yang lain kasau senya benda kelukimai jong snap alajar abusan kibelala dan yo ya kini kenal bujongki hakum kini kesmi kabanenta Hello everyone, this is Dr. Madan Kumar, working as an associate professor in Christian Medical College, Vellore, in Pediatric Respirology Department. My main treatment would be with pediatric lung disorders such as asthma, recurrent chest infection, and then recurrent cough. So the importance of this is if you diagnose it first, and if you treat it properly, long term the child will have a normal life. If you are not going to treat the child properly, what happens is the quality of life of the child decreases. That is manifested like not studying properly, not playing properly, and not behaving properly. So when we try to treat these things, the respiratory infections properly, most of the times they get better and have a good quality of life. So I am here to screen the children who have respiratory problem. I will be available in Dr. H. Gordon's Robert Hospital from October 1 to October 15 between 10 to 1 p.m. Thank you. Penriu squat ya các tiên là dòng pin đâm cam ya kabakan kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan roi kan pa ngidon ki kan tiên là dòng belai pat puri bat penduk ya la các tiên là dòng kum kan nuksa các kan tiên barikor kamut arts ha các tiên pareng các kan tiên lari tipat kamut culture kumta ya ka arts and culture ngiyo da ka tin khasi barikor bat lariti ki balong ru ki kitien ban kerteng khon u barikor ka lariti lapen mi da ka pati CTV naga menta ka jingmentoi upai pa